ye mo boy ho na ye ntwen for more of this ebe pia bonten sansense muyi afi ne ba beti na kese ne ate mo pa omo pe president e die wo MPP mu no obi anabra ba wabo ye de to nsane ani sebia ubeye member of parliament ye hwe wo member of parliament na ubeye ye no impact a unya ye wo constituency so ombehwe ni nyina baby a atenten wotua bia no amafo e de ba betu gya ntini ye se politics no se wo kwa ye bia hwachi wanhwe a onna na nkansoa baby a wo wuto ye nyina no e ba betu dwa mama wo mpre ni nyina be pia wo baby se tokroma wo baby se tokroma wo be na pia bradia it's politics we no any president no a amanfo pedi no hey yewrabo ache jakon ye beti no ho nsem de ewom de enim adwuma waye jogati ebianso wakasa ene wanwa ye body bra na enyo na former minister aka ho ati ne ebo because obepe president edi because o MPP delegates and to Obama and akota sa MPC ohoyi ye omo mayi omanim so omo Alan ye omo mayi omanim so omo Bawumia ye omo a ebia kwali opebo ache jakon ye omo susu a kwali opejogati it is a meme pe Bawumia and asa meme pa Alan na me hwe na bia wujo no wonya be 3 bi wo side dia o se mbo crude me bo crude intina majority no so here and akota mi no mi erudi ho dance here about 120 MPs out of 137 and they declare almost stance see here there wa ha say it is a omfisa minority ni ka bibi na say 120 ne mu half crowd ne ya adwen a sister ko support a eja dem asemaba iti you praise your home for more of this and your we a quick one on Bawumia's comment the vice president but a contest no ase ya kwakoye Bawumia Kennedy Japan eno na mani nye ho no ase kwakoye Bawumia Kennedy Japan Bawumia Kennedy bantabi Kennedy tutu bi mane no enra enenne ono soso nam ya hafo ano ne hwan ono soso ekabi e de a kire papa to viso okabi amane no yeah kwata yes a contest we amukwe wan and namu a o kache delegates ne se oska akuta wan and namu a o kache delegates ne se but minimo ase akutia nim ni wura so hu but baby a ekono na me de mesre se council of elders one MPP party nim yem papa Dr. Kwame Adokofo num ene Hakman Owusu Agyeman num omanimu odu omanimu onyam menya sure say omo fro no Kennedy Japan say kebra na ebia yeni enkomo bi demo a obeka se wonko menya sure so omo frɛ Dr. Alhaji akuta baby a court say we dey hwenra nsemo a onabo Kennedy Japan bekeka yi virtually na just here running government down a running party nyina down and omomi enu nyina Dr. Alhaji Mahmood Boamah ne onabo Kennedy Japan say ne na make no miss omomu bia ne hono be wini e be flag bearer e be president of Ghana obekokofo ni pa free Togo e dia bebu omanyi e ye this MPP party no a akontamo se no no mo kan na dollar na gina 4 cedis e na ye ba ye e na ba be gina 12 cedis enti wo se yenye odai se ye sa ni pa we nyina wi a na ye mfa ne se Ghana 42 mi mawa onko fa ni pamfiri baby abefo mo afi MPP party nim nti mesre council of elders ne empedifo na MPP party nim no mo nya ne tra so mo na mu nti yenya wo num ya so mame kwabra mame bra on che bi nkyere wo mo